batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga kikongo na mabanière télévision. Kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele tope kilumbu ya 10 na ivwa ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mbanza matadi mbanza kimfumu ya kizunga ya Congo Central la mukaka na mutindu ina bayukwa na ve bantuke kwendaka na bisalu bana ya kelasi ya ndimba pe ya zulu pe batu yankankaka kebimaka baunde kuizaka tambula makulu na bifulu nyoso bakwendaka samu eti batomabilu pe batukutuku uvwandaka ve yinda lenda nata bao nkangu kuizaka mona mpasi samu mwaya kutambula mbote ya vwandaka ve lokola na Rompo Stade na komini ya Mvuzi binati ya batomabilu pe batukutuku baunde kuzaka kanga nzila pe bakena kupekisa baina kena kusala samu babika kusala bakena kulomba kaka eti bakwiza kitisa ntalu ya ntutu ya pitilo ya tope essence tope bakwiza tombula ntalu ya kufuta na mutu kana nikena kukota na kati ya batomabilu ya bao yae bakebukudilaka taxi mutindu mosi pe na kiamvu pe bifulu ya nkakakaka na mbanza ya matadi belfreza ba eti pitilo ya yaunde fwandaka na 2465 francs mekantia mekuma na 2695 francs congolais tope yaunde bamekuza boela 200 francs na zulu na yau binate batomabilu metuba eti bakena tatu tomabilu tope talo bakefutaka ya kuiza tombuka belfreza ba eti bayeke yeke kuizaka salama na ndambu ya binati ya batomabilu pe batukutuku pe na ndambu ya bamakesa inti ya beto tope bapulusu bantu mingi kuizaka kangama pe banataka bao na bainzo ya bisalu ya bapulusu muntambu twi donc vrai muntambu kaka twi bibetu ba wati fati zingila kumoda karibira na tima kuama andaki mimi sia artiste bayombe na njala kifonda budu budu njala karibira bile mumo mama luka men mama luka bakwizaka yambayani na nkembo nyoso na nkangu kezingilaka na quartier Tsakala Ntimba bakebukudilaka mingi nteli kuna na komini ya Nzanza tata commissaire général ya entrepreneuriat sport pe loisir mbuta Dominique Nkudi Ambete yani nde mutu kwendaka kotisa na kimfumu bantu ya impa ake kuza diatisa kimvuka ya bakebukudilaka génération Dominique Nkudi Ambete ya vwandaka kilumbu ya lumingu kilumbu ya 18 ya ngonda yivwa ya mvula ya betokele pe na manima na yao kaka na ndambu ina mbuta Dominique Nkudi Ambete pe zaka siamisa nkango na ndambu ina na kutubilaka bao bisalu almema ansa kusala pe na kena kusaluka kuna lokola kotisila bao bamaza ya kunwa kutula kinzazi ya mbote mbote sa mupimpa nkango na ndambu ina batambula na mutini mwesi ya kufanakana na kulandaka mabanza ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pe na ndambu ya nkaka mbutafai kele chef ya selili ya Tsakala Ntimba na ndambu ya ntele yani nde mutukizaka ya ngalala na kumona mbuta Kodi Ambete kuna pe na mambu ya mbota ningena kusadilaka bao vete batindaka yani na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumu yai bakebugulaka chef traditionnel tope chef coutumier ya suku Fabrice Nimi Kongo yani nde bakwizaka yamba na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kilumbu ya sabala vandaka kilumbu ya 10 na nsambwadia ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na inzo na yani ya bisalu kuna bakebugulaka cité ya Union Africaine na mbanza mfumu Kinshasa na manime ya kusala bilumbu mingi kuna na ndambu ya Kwamuti na kizunga ya mai ndombe samna kwenda wizanisa nkangu ya teke pe nkangu ya yaka bayai vandaka na banganzi pe vandaka wizana ve kuluta bilumbu mingi kintwadi na bachef kutimie ya teke pe ya yaka mfumu yai yani nde mutu ukwendaka pesa mvutu tope ba mambu mutu ndio kuzaka lutila na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ani kuzaka tuba eti ba mfumu nyoso zole pe nkangu ya teke na ya yaka ba wizana na kusala ndemba makumanisa banganzi bayeke kemanisa mekanzi bakena kulomba eti bakwiza futa bau samu bantu kufuaka pena ina metadila mambo ya kimpeve bakekuza sala mandanda ya kinkulu samu na kumanisa mambo ya ngo mekanzi bakena kulomba eti bakwiza futa ntete samu bantu kufuaka pe bantu manisaka lwala na bandamu nyoso zole na manima na yao mbuta Fabrice Mini Kongo yani nde mutu kwizaka lomba na bantu nyoso kesalaka politika na ndambu ina eti babika kumisa mambo ya ngo ya nene bakumisa yao ya politika ve samu ya kele mbo TV nkango nyoso ya inti ya République démocratique du Congo betu fweti zinga kintwadi
Ekipi ya AS Vita Club ya Mbanza kimfumu Kinshasa kuizaka nunga na kimpasi kilumbu ya lumingu vanda kilumbu ya 18 ya ngonda yivwa na ntwala kimvuka ya mutopi bakibulaka Sporting Club Gaborone United ya Botswana ani kuizaka polantete na bantaka ya Nkwendolo na dikongo mosi na pavala kuna na ndambu ya Botswana pena mvutukulu kilumbu ya lumingu na Mbanza mfumu Kinshasa Vita Club kuizaka nunga na makongo 3 na mosi kuna na nganda bantaka ya Marti ya Vwandaka na makongo ina kuizaka kotuswa na mimbudi ya mutopi ya kimvuka ya AS Vita Club mingi ya ntuka ya bakibugulaka kufra ya mbudi ya mutopi ya inti ya Togo na kumbu ya Maruf Chakei tango ya bikanaka kaka minuta nana samu bantaka kuiza zengana ya bakibugulaka nzombo le soir ya unde kuizaka salama na mutindu mosi ya mbote na manimi ya kununga ekipi ya Gaborone na 32e finale ya Ligue des Champions AS Vita Club ke kuiza bula 16e de finale na ekipi ya inti ya Burkina Faso na kumbu ya Rael Club Kadiongo ina kuizaka nunga na ntwala ya kimvuka mutopi bakibugulaka Asante Kotoko bimvuka nyoso zoli ya mutopi Vita Club pe Rael Club Kadiongo baunde ke kuiza bulana bantaka ya ntete ya kevwanda na ngonda ya 10 ya mvula yai betokele beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.